Reka tubasuhuze rero mwese abantu muteze amatwi Birindiro TV, twaba tuje kugira ngo tuganire n'abantu muri rusange. Tariki 3 z'ukwezi kwa munani 2026, tukaba tuje kugira ngo tubahe amakuru nyuma y'intambara yabereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu nkengero zacyo, mu gihe Wazalendo yashaka kugira ngo irebe ko yacyokipa no kwirukana icyo bita M23 AFC RDF. Mu gihe rero RDF cyangwa se M23 irimo yirukanka, hagaragaye ugushimutwa kw'inka z'abaturage bagiye banyura mu nzuri, mu biraro, batwara inka, batwara inkoko, batwara ibintu byose. Nkuko iyi video mugiye kureba ahangaha, aho nubwo bari barimo gukora repri batambuka berekeza mu Rwanda, biravuga ko bari barimo bazijyana bazerekeza mu Rwanda izo nka. Aho bivuga ko rero Wazalendo bahora bari ahantu hose, na Bukavu barimo, nayo hose barimo. Tukavuga duti ni ibintu byo gushimira Wazalendo cyane. Hizi hapa ni direction Rwanda. Yo abali ba terrorist yo aba. So they have been run job abanyarwanda. Joba. Nekala tu hapa kura basite. Ruri ko mu tennis civil. Kona fatana tuna muvuma yabo. Joba. Wali walibomana kanisa nikizama naona ule kuna kitari ya munania mkanisa mimi naye mangome ndio wanapitisha hapa. Mimi mabieza mingi za population wanazipitisha mpori na gari nazo ziko nyuma. Ndio vile tuka nitaja kwa sisi gouvernement iko inajua madega yenyaba terrorist bako nafanya basi buku. Ati inka zirimo zirashorerwa, ibintu mu nsengero bamaze mu ko batwaye n'igitari hariya, ndetse n'ibintu by'abaturage babishyize mu modoka zasigaye inyuma ziri kugenda inyuma. Nkuko mubibonye rero, mubonye ko inka z'abakongomani zirimo zishorerwa zerekeza mu Rwanda. Akavuga duti u Rwanda rurashonje kugezaho noneho basigaye baza kwiba inka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko biranagaragara kubera ko n'abaturage batangiye gutaka bavuga bati barimo baratubuza guhinga kandi nta cyo gutunga gihari. Ibyo byose ni mu buryo bwo kunetraliza akavukire, gushaka kwirukana abantu binyuze mu nzara kugira ngo basigarane amasambu, basigarane imirima, basigarane amazu, noneho bizarangire ngo baje kuyatuzamo ya ntekerezo cya gitekerezo cyabo cya Isiraheli cy'abanazi, ari nacyo cyatanze igisubizo ku gihugu cya Isiraheli ubu dufite hariya. Ngo nabo baje ari impunzi, biza kurangira bavuze ko ngo hariya ahantu babatujije ari ahabo, bakora imyigaragambyo bamaze kuyikora nyuma y'umwaka, badekarara ko bashaka ngo igihugu. Bigarangira rero bagabanije Palestina, hamwe bahita Isiraheli, ahandi hakomeye kuba Palestina. Akaba ari nabyo bashatse yari muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, kuvuga ko bashaka kwigabanyamo kabiri. Mu mvugo uwo bita Kanambe yavuze ati iyi ishobora kuba Sudani ya kabiri. Izindi dega rero uyu munsi ku wa mbere mu gitondo habyutse couvre-feu nyuma y'aya masasu yavugiraga za Gashusha, aho bita Nyamunyunya, Miti, ubwo RDF na Wazalendo barimo barwana. Bivuga ko hakomeretse benshi, hakanitwa na benshi. Haramutse couvre-feu yo gufata abasore babajyana kuri Ntucisheni Imana yanjye, umwe inyuma y'undi. Nkuko mubibona rero, abo bakaba ari abasore bashimuswe berekezwa ahantu hatazwi. Bikavugwa ko kugeza na n'ubu ngubu ntawari wamenya ahantu abo bantu baberekeje. Ngayo nguko amakuru yaramukiye hari ahantu rero ku hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bafasha abajene barenga 125. N'ubu ngubu hakaba hatari hamenyekana icyerekezo cyaho babajyanye. Aho bahafatiwe rero bahita Biririko, naho bita Kavumu Centre, nyuma yo kwikanga ko wenda ngo haba harimo Wazalendo n'ibiki byose. Kugeza ubu rero hakaba nta n'umwe wari wagaruka ubu tuvugana uyu munsi kuwa mbere. Ngayo nguko rero haravugwa
ibikoresho bigomba kujya gucukura cyangwa ugomba kujya gukora aho bita Ruhihi, hari ababirukanye abaturage babatwikiye mu mazu, abandi bakabashimuta, abandi bakabatwikira, abandi bakabiba nijoro bikarangira abaturage bavuye. Ni ahantu hari mine ya zahabu bivugwa ko yacukurwaga n'Abashinwa. Abashinwa bikaza kurangira rero bayigurishije RDF cyangwa bayigurishije igihugu cy'u Rwanda. Ubu bakaba bakontarase abo bita Abasomaliya kujya gushyirayo ibikoresho ngo batangire bakore nk'uko umuturage abivuga. Kamata batu mu manyumba n'abashyitu bajene n'abapapa bano babere basayi nakinguvu ile parje akaranda yote. Uwo ni umuntu uvuga ati abapapa n'abasore bafite ingufu barabatwaye. Tujye kuri audio ivuga jambo wa ndugu. Image zenye tunasukuma hapa, atayo mashusho twohereje ni amashusho y'amamashini zenye siku naletewa yoza za zahabu Somalia, wanazileta mpaka hapa Bukavu. bazohereje zivuye Somalia, ubu zigeze aho bita Bukavu. Bango SNCC hapa Bukavu. Ati bazishyize mu rupangu rwa SNCC Bukavu, aho bita Bukavu. kwa force navale ya basoda yetu ya FARDC. Ati ahari ingabo zirwanira mu mazi za FARDC Ruhihi kwenda kuchimba oro. zoherejwe aho bita Ruhihi kujya gucukura zahabu. Z'abakaji Takaba impamvu birukanye bari bahatuye. manyumba yapa bakuba nataka enda ku exploiter oro pale. Ati mu buryo bwo gushaka gutangiza ibikorwa byo gucukura ibijyanye na zahabu muri kariya karere. Kama njoo habari hizo. Ngayo nguko rero Tunateseka huku Bukavu, akavuga ati turi Bukavu tumerewe nabi. kutafuta imatini binatuma Ati kubera ubushakashatsi cyangwa se ugushaka aya mabuye y'agaciro nicyo kintu gituma population imerewe nabi muri aka karere. Ngayo nguko rero papa bari kulamuka kule, sio kutulamuka. ngayo nguko rero uko bimeze. Wasiwasi tu iko mingi kwetu. Aha rero nawe ari kuvuga ati mwaramutse neza, wasiwasi imeze nabi hano iwacu. Ati abasoda b'Abasomali baraho bita Igoma, barimo barashaka kwerekeza aho bita Bukavu mu mujyi ngo kujya gufungura umuriro ngo kugira ngo bafate aho bita Katanga. Ati bafungiye mu bipangu mu ibanga ngo kugira ngo abaturage batabivuga. Akaba ari amakuru uyu munsi kuwa mbere mu gitondo niko amakuru Igoma ameze ko hari Abasomali bamaze kugezwa Igoma bafungiwe mu bipangu mu rwego rwo kugira ngo population cyangwa se abaturage batababona ngo babwire abantu ko abo Basomali baje gufungura umuriro. Bahare ngo baje ari benshi bavuye muri Somalia, urumva n'Abasudani baje n'abaki bose kugira ngo babashe kuramforosa biriya bice. Ngira ngo n'izi societe ziza gucukura amazahabu ni izabo bitewe n'amashusho muri bubona aho ngaho. Muze kwitegereza neza muraza gusanga ibyo turimo tuvuga no kuri ayo mashusho bigomba kuza ariko bimeze. Sawa piko benki kabisa. Bako ndani ya malupango hapa. Ati ni benshi bari mu imbere mu bipangu hano. Basimwe banaita Buhimba. Tibaraho bita Buhimba. Ati Buhimba na hano hari inzu y'uwo ya Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nimwe abo bantu birunze. Kabila Joseph iko kote ya Mugunga. Ati Barajificha naho bita Mugunga ku ruhande rwa Mugunga. Ati niho bihishe. fasi general alikuwa anaishi muvile chini ya BDG. Ati hepfo yaho bita hepfo ya BDG aho General Chirimwami yaratuye. Umuntu uza hiyo residence rero niho hapakiye abo bantu, abo Basomali bagomba kuza gutangiza urugamba. Muga luya pabomo. Ndio kwenye wanaikala pale.
na mu mahabitation yote ya nani ya Joseph Kabila kote ya Kinyumba, kote ya Kinyumba. Ati n'ahantu hose hari inyubako za Joseph Kabila aho bita Kinyumba niho abo bantu bagiye kubarunda bose. N'abasirikare rero bavuye muri za Somalia ubwo na Ethiopia bose bamanutse. Universite pale iko na lupango karibu 3 pale banaikala ndani. Ni inzu ifite ibipangu hafi 3 bikikije tibicayemo imbere aho ngaho. Ngaye gukorera amakuru dufite uyu munsi, partage iyo video abantu bashinzwe ako kazi cyangwa se wazarenda aho muri mumenye aho mugomba kujya gushakira abo bantu baje gutwara ubutaka bw'abasogokuru n'abasogokuruza. Akaba iyo makuru akoze ubundi ababwira nti kuki abandi bagiye kwivuko cyangwa se ku isoko yaho baturutse, twebwe Burundi, Kongo, Tanzania kuki abantu mutajya natwe aho twaturutse ku isoko mutuje kuzana y'abasirikare badufashe kurwana intambara. Nubwo twakorana n'abarusiya ko ntacyo byadutwara, ko mubona abandi bahisemo gukorana n'abanyaburayi nabo banyamerika, kuki abandi twebwe tutakwegamira ku Burusiya n'Ubushinwa ko amasamba ari ayacu binyuze ku bakurambere bacu baje bayakonda bakayakiza amashyamba akaza guhinduka imirima, ubu ngubu akaba ari abantu basigiwe, bikaba bigeze ku rwego rw'uko kavukire nta jambo agomba kugira mu bihugu nk'u Rwanda, usenyerwa ku gataka k'abasogokuru n'abasogokuruza, ukishyura ku butaka bw'abasogokuru n'abasogokuruza. Kuki abandi batashyiraho uwo mujyi wo gufatanya n'ibindi bihugu ku rwego rw'uko n'aba bandi nabo bafatanije n'ibindi bihugu bikomeye, noneho tukareba hagati y'iyi ntuze y'iyi ntambara abashobora kunesha abandi. Kuko iyo ugiye no kureba mu mateka usanga abo bantu bashaka kwambura abandi ubutaka ntaho babarizwa cyangwa nta buzare barusha abandi muri Afurika cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari. Aho usanga muri abenshi muri abo bantu cyangwa abayobozi benshi muri abo bantu bari muri ba bantu bagiye bagira naho hantu nyuma, rimwe na rimwe ugasanga nta n'igisekuru agira kuri ubwo butaka, ariko kugira ngo abutware akakuzanira ibintu by'amategeko, akakuzanira ibintu byose bidashoboka bishobora gutuma uhura n'ibibazo. Akaba ariyo mpamvu rero tuvuga duti kavukire yagombye kwivugira, duhereye muri Kongo, Burundi, mu Rwanda, mugatabara n'ibindi bihugu biri guhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ko mwamaze kubona ko abantu bazana iterabwoba aba ari bo n'abariteza aba ari, twagombye no gukoresha ingufu dufite mu kanama k'umutekano, ubu ni kavukire iriyo, tugakoresha ingufu dufite mu kuyobora Afurika zunze ubumwe kugira ngo ibihugu byacu cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari bigarura amahoro. Wenda iyo ntambara izahava yerekezwa ahandi, cyane cyane ko abayidushora cyangwa abayiduteza ari abo bazungu. Akaba yari umuhungu wanyu Birindiro, kora subscribe, kora like, usharing ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza. Ciao ciao, akaba ari abo mukanya.